Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye hari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. RDF yakiriye abasirikare 30 baturutse muri Nigeria. Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda yasabye EAC kwigira ku Rwanda mu bijyanye n'ubuhuza. Ni mu gihe Ububiligi bwavuze ku cyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika imikoranire nabwo. Turaza no kureba kuri inkuru ivuga ku kiguzi umugore ashobora kwishyurwa kugira ngo atwitire undi. Mu Rwanda kandi 51% by'abana bari munsi y'imyaka 12 bakoze imibonano mpuzabitsina. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yasuye Joao Lourenço wa Angola. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi M23 ikomeje kwagura ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Bukavu. Lawrence Kanyuka M23 yiyamye leta ya Kongo ikomeje kwica abantu bazize ubwoko. M23 kandi yinjije mu gisirikare cyayo abasirikare ba FARDC baherutse kumanika amaboko. Turanyarukira muri Afurika y'Epfo aho imamu w'umutinganyi yishwe arashwe. Muri Sudani y'Epfo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'iza Riek Machar. Turakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Trump yashimangiye ko hakenewe amatora ya perezida muri Ukraine. Umunyamerikakazi yabengeye muri Pakistani yanga kuva ku marembo yo kwa sebukwe. Turasoreza amakuru yacu muri Pakistani aho abitwaje intwaro barashe abantu 7 babaziza aho bakomoka. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. RDF yakiriye abasirikare 30 baturutse muri Nigeria. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yakiriye abasirikare 30 bo mu kigo gitanga ubumenyi ku ngabo za Nigeria basuye u Rwanda abashimira ubufatanye buranga impande zombi. Itsinda ry'abasirikare 30 bo mu kigo gitanga ubumenyi mu ngabo za Nigeria Nigerian Army Resource Center riyobowe n'umuyobozi mukuru wacyo Major General Retired Garba Ayodegi Wahab. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wabakiriye ejo ku itariki 18 ku kwezi yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda n'iza Nigeria zifitanye umubano mwiza cyane by'umwihariko mu byerekeye kongera ubushobozi abakozi. Ati ndashaka gushima ubushake dusangiye hagati ya RDF n'ingabo za Nigeria mu gufatanya guharanira amahoro n'umutekano byanatumye twembi tugira uruhare rugaragara. Ati ndashaka gushimira ubushake dusangiye hagati ya RDF n'ingabo za Nigeria mu gufatanya guharanira amahoro n'umutekano byanatumye twembi tugira uruhare rugaragara mu butumwa bwo kugarura amahoro bwa Loni no kurwanya iterabwoba ku mugabane wacu. Major General Retired Garba Ayodegi Wahab yatangaje ko uruzinduko rwabo mu Rwanda rugamije kwigiranaho kuko ingabo zabo zigira uruhare mu kubaka igihugu. Yavuze ko mu kigo cyabo cya NARC batanga amasomo ajyanye n'imiyoborere ku ba ofisiye bakuru kugira ngo bashobore gukemura ibibazo by'umutekano. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa yasabye urukiko rwa EAC kwigira ku Rwanda ku bijyanye n'ubuhuza. Yabwiye abakozi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko bashobora kwigira ku buryo bwo gutanga ubutabera hifashishijwe ubuhuza u Rwanda ruri gushyiramo ingufu. Mukantaganzwa yavuze ko mu gihe cyashize ubwo buryo bwafashije u Rwanda kuburanisha abantu barenga 120 bakekwagaho jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe gito binyuze mu nkiko gacaca. Ni inama uyu muyobozi yatanze ku mugoroba w'itariki 18 ku kwezi mu nama ngarukamwaka ya EAC yabereye i Kigali. Inama yari ibaye ku nshuro ya 3. Yitabiriwe n'abakozi muri urwo rukiko no mu zindi nzego za EAC, abashinzwe ubutwererane bw'akarere n'abandi batandukanye bo mu bihugu binyamuryango bya EAC. Mu izina rya Perezida Paul Kagame, Mukantaganzwa yavuze ko inkiko ari zimwe mu nkingi za mwamba zubakiyeho iyubahirizwa ry'amategeko no gutanga ubutabera. Yavuze ko nubwo bimeze bityo ari ngombwa ko zikomatanya n'ubundi buryo bwo gukemura amakimbirane mu rwego rwo kugeza ubutabera kuri benshi.
Dukomereze mu Bwongereza bwatumije ambasaderi w'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yatumijeho ambasaderi w'u Rwanda Johnson Businge kuri uyu mugoroba ku itariki 18 ku kwezi nyuma y'aho umutwe witwaje intwaro wa M23 waguye ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi minisiteri iyoborwa na David Lammy yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikirego leta y'u Rwanda yahakanye kenshi igaragaza ko kidafite ishingiro. Kuri uwo mugoroba ku itariki 18 ku kwezi, ambasaderi Businge Johnson yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi ibungabunga umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri hafi y'umupaka w'u Rwanda kandi ko yamaze kuwinjiza mu gisirikare cyawo FARDC nk'umufatanyabikorwa w'imena. Ambasaderi Businge yibukije ko FDLR yarashe mu Rwanda inshuro 3 muri 2022 irasamo tariki ya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka yifatanije na FARDC kandi ko yishe abakerarugendo b'Abanyamerika mu 1999 na ambasaderi w'Ubutaliyani muri 2021. Yasobanuye ko mu myaka irenga 30 ishize u Rwanda rwashyize ku mupaka ingabo z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira umugambi mubi wa FDLR hamwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byifuza kurugabaho ibitero simusiga bigamije gukuraho ubuyobozi bwatowe n'Abanyarwanda. Mu Bubiligi ho bavuze ku cyemezo cy'u Rwanda rwo guhagarika imikoranire nabo. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko Ububiligi bwamenye icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika imikoranire nabwo mu mishinga igamije iterambere. Kuri uyu mugoroba ku itariki 18 ku kwezi nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yasheshe amasezerano y'imikoranire mu mishinga igamije iterambere yari ifitanye n'Ububiligi kuko bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu rugamba rw'iterambere. U Rwanda rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira y'ubuhuza bwemejwe na Afurika yunze ubumwe n'inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango ya EAC na SADC mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, Ububiligi bwagiye mu bukangurambaga bufatanije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije gukomanyiriza u Rwanda mu kubona inkunga zigamije iterambere ku ruhando mpuzamahanga. Minisitiri Prévost abinyujije kuri X yongeye kumvikana ashinja u Rwanda kuba ruvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari byo igihugu cye cyagendeyeho kikaba cyari kiri gusuzuma uko cyasubiramo amasezerano y'ubufatanye gifitanye n'u Rwanda hagamijwe gufata ingamba zigendanye n'icyo kibazo. Yongeye ati turajwe ishinga no kubona ihagarikwa riciwe mu mucyo rizatuma hasigasirwa inyungu y'ubufatanye bwacu bw'igihe kirekire ku bw'ineza y'Abanyarwanda. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ku mpaka z'ikiguzi umugore ashobora kwishyurwa kugira ngo atwitire mugenzi we. Imwe mu ngingo zigize itegeko rigenga abantu n'umuryango ryasohotse mu mpera z'ukwezi kwa karindwi 2024 rivuga ko kororoka mu buryo bw'ikoranabuhanga ku mugore n'umugabo bashyingiranwe bishobora gukorwa kandi no hagati yabo n'undi muntu bagiranye amasezerano hakurikijwe uko amategeko abigenga. Ibyo biri mu ngingo ya 279 y'iri tegeko riri mu mategeko yari amaze igihe aganirwaho mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, rikaba mu yandi yagiweho impaka zikomeye mbere y'uko atorwa. Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko gutwitira umuntu ari uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga aho bahuza insoro z'umuryango, ni ukuvuga umugabo n'umugore bakazihuriza hanze muri laboratwari, zamara gukora urusoro rumwe rutangiye gukura bakazitera muri nyababyeyi wa mugore ushaka kubatwitira. Ibi mu ndimi z'amahanga bizwi nka gestational carrier, bivuze ko uwo muntu utwite nta sano ry'amaraso cyangwa utunyangingo aba afitanye n'umwana atwite, kubera ko aba ari umwana wabonetse hakoreshejwe insoro z'abandi bantu babiri zigahuzwa, we agakora icyo kuba zifite mu nda ye gusa. Ibi bitandukanye no kuba umugore yatwita hagakoreshwa kamwe mu tunyangingo twe tugahuzwa n'utw'umugabo we bakatumuteramo kugira ngo hakorwe umwana bafitanye isano. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu yifuza ko bamutwitira zirimo imiterere y'umuntu ishobora kuba ijyanye n'uko yavutse cyangwa hakaba ibibazo bimubayeho nyuma y'uko avutse.
Aha harimo kuba umubyeyi ashobora kuvuka nta nyababyeyi afite cyangwa akagira impamvu zishobora gutuma yangirika bakayimukuramo. Hari kandi n'umuntu ushobora kuba afite nyababyeyi ariko afite indwara mu mubiri itatuma atwita inda ngo ibe yageza igihe cyo kuvuka. Uyu aba afite ubushobozi bwo gutwita ariko inda yasamye atayigeza mu gihe cyo kuvuka akiri muzima kubera ikibazo cy'uburwayi runaka umubyeyi aba afite. Uwifuza gutwitirwa agomba kubisaba uwo yifuza ko amutwitira akabimwemerera, aho bisabwa gusinya impapuro bakabyemeranyaho mu buryo bw'amategeko, bakagena uburyo azafashwa mu gihe cyose azaba atwite no mu byumweru 6 nyuma y'uko abyaye. Kugeza ubu serivisi yo gutwitira undi mu Rwanda ibarirwa mu kiguzi kigera kuri miliyoni 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda yishyurwa kwa muganga n'utwitiwe. Bamwe mu baturage by'umwihariko ababuze urubyaro bagaragaza ko iyi gahunda ni nziza kandi yaziye igihe, gusa ngo irahenze ku buryo atari buri wese ushobora guhabwa izo serivisi nubwo uwabuze urubyaro wese yifuza kugira umwana. Dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko 51% by'abana bari munsi y'imyaka 12 bamaze gukora imibonano mpuzabitsina. Abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko batangiye gusuzuma umushinga w'itegeko urimo ingingo yemerera abana bafite kuva ku myaka 15 kuzamura guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bidasabye ko baherekezwa n'ababyeyi babo. Iyi ngingo icyakora abadepite basabye ko isuzumanwa ubushishozi mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yo yerekana ko umwanzuro ukwiye gufatwa vuba kuko imibare ihari ihangayikishije. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana muri RBC Dr. Aline Uwimana avuga ko ubushakashatsi bwakozwe muri 2023 bwaberetse ko abana 51% bafite munsi y'imyaka 12 bose bakoze imibonano mpuzabitsina, agasanga ariho haturuka ikibazo cy'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'izo nda zitateganijwe. Yongeyeho kandi ko mu bagore basuzumisha inda buri mwaka 2% baba ari abana bari munsi y'imyaka 18, bagasanga kubemera gufata iyi miti bizafasha cyane kubarinda inda zitateganijwe. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abana 4.5% b'abakobwa bakoze imibonano mpuzabitsina bataragera ku myaka 15, mu gihe abahungu bo muri icyo kigero ari 10.1%. Muri aba harimo abari bafite abana mbere yo kugeza ku myaka 15 y'amavuko. Hanze y'u Rwanda, reka amakuru yacu tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Tshisekedi yasuye Joao Lourenço wa Angola. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasanze mugenzi we Joao Lourenço uyobora Angola n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Rwanda kugira ngo baganire ku ntambara ingabo z'igihugu cye zikomeje gutsindwa. Ibiro bya Perezida wa Angola byasobanuye ko Tshisekedi yageze i Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa 18 ku kwezi aganira amasaha make na Joao Lourenço ku mutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio yagaragaje ko igihangayikishije kurusha ibindi abakuru b'ibihugu baganiriyeho ari ukuba umutwe witwaje intwaro we M23 warafashe umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo Tshisekedi yitabiriye inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yemerejwemo Lourenço nk'umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe Tshisekedi yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano i Munich mu Budage. I Munich Tshisekedi yanenze umuryango w'ubumwe bw'Uburayi agaragaza ko nta kikora ku cyo yise ubushotoranyi igihugu cyabo kiri gukorerwa, nyamara ngo ibihugu bigize uyu muryango bivuga ko biharanira gushyigikirana n'ubuvandimwe. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi M23 ikomeje kwagurira ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Bukavu. Umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze kwagura ibirindiro byawo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gufata Bukavu. Tariki ya 16 ku kwezi nibwo M23 yemeje ko yafashe umujyi wa Bukavu nyuma yo kwirukanamo abasirikare bo mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva munsi abarwanyi ba M23 batangaje ko ibikorwa byo gushakisha abafite intwaro bari bakisha muri Bukavu no guhangana n'abasirikare bari bahungiye
bahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi. Kuva uwo munsi abarwanyi ba M23 batangiye ibikorwa byo gushakisha abafite intwaro bari bakishe muri Bukavu no guhangana n'abasirikare bari bahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi. M23 igenzura uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Kamanyola uhuza iki gihugu n'u Rwanda kuva ku mugoroba aho ku itariki 18 ku kwezi, nyuma yo kwirukana abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi zisanzwe ari amaboko akomeye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zatangiye kuva muri iyi ntambara zisubira i Bujumbura. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko aya makuru byahamirijwe n'abantu bane barimo umusirikare, abakozi b'umuryango w'abibumbye n'umudiplomate. Uyu mutwe witwaje intwaro kandi ukomeje urugamba umanuka, bigaragara ko werekeza muri teritwari ya Uvira. M23 yamaze gufata agace ka Mumusho na Nyangezi muri teritwari ya Walungu. Lawrence Kanyuka M23 yagize ati twiyamye leta ya Kongo ikomeje kwica abantu ibaziza ubwoko. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yongeye gusaba guverinoma ya Kinshasa guhagarika kugaba ibitero ku basivile no kureka kwica abantu bazira ubwoko bwabo. Yatanze urugero ku banyamurenge bamaze igihe kirekire batotezwa, bicwa kandi amahanga n'umuryango mpuzamahanga barebera, ari nayo mpamvu nyamukuru umutwe wa M23 ushingira wiyemeza kubohora no gutabara abaturage. Ubwo yari Bukavu mu kiganiro n'itangazamakuru kuri wa kabiri, Lawrence Kanyuka yanenze ibikorwa by'ingabo za Kongo FARDC byo kwica no gusahura abaturage, asaba ko guverinoma n'umuryango mpuzamahanga byagira icyo bikora mu guhagarika akarengane gakorerwa abaturage. Yagize ati duhora dusaba guverinoma ya Kongo kureka kugaba ibitero ku basivile no kureka kubahohotera, abasivile nta cyaha bakoze, kuki bahohoterwa? Twongeye gusaba leta kureka abasivile, kureka kutugabaho ibitero, abanyamurenge bamaze igihe bicwa urw'agashinyaguro, umuryango mpuzamahanga urebera. Turabusaba kugira icyo bakorera kuko twebwe ntabwo twakwirwa hose icyarimwe. M23 kandi yongeye mu gisirikare cyayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko. Ihuriro rya M23 ryafashe icyemezo cyo gushyira mu ngabo zayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko bakishyikiriza uyu mutwe. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times ko abo basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari inzirakarengane z'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times ko abo basirikare ba FARDC bari inzirakarengane z'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Kanyuka wari mu mujyi wa Bukavu uyu mutwe avugira umaze iminsi yigaruriye yagize ati ni abanyekongo bahoze bakoreshwa na Tshisekedi n'abambari be, ni abaturage, ni abanyekongo, ni inzirakarengane za Tshisekedi na guverinoma ye. Bijyanye n'uko kugaragaza ko abo bantu bashyizwe mu ngabo zabo ari abanyekongo nkabo, Kanyuka yavuze ko nta kibazo na kimwe kiri mu kubashyira mu ngabo zabo ngo bakomezanye urugamba rwo kubohora igihugu cyimitsi kibi. Aba basirikare ngo mbere yo kwinjizwa muri uyu mutwe babanje guhabwa amahugurwa. Reka dukomereze muri Afurika y'Epfo aho imamu w'umutinganyi yishwe arashwe. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo habaye igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye Muhsin Hendricks, umuyobozi w'idini ya Isilamu wamenyekanye cyane ku isi kubera kwiyemerera ko ari umutinganyi. Uyu mugabo w'imyaka 57 y'amavuko akaba yarashwe n'abantu bitwaje intwaro ubwo bari bamuteze mu modoka ye hafi y'umujyi wa Gebelha. Hendricks yarayoboye umusigiti wa Masjidul Garbar mu mujyi wa Cape Town, aho yahaga ikaze abayisilamu bose, cyane cyane abibasiwe n'ihohoterwa n'ihezwa nk'uko tubikesha Face of Malawi. Urupfu rwe rwateje impagarara aho abaharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina basaba inzego z'umutekano gukora iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi. Nubwo Afurika y'Epfo ifite amategeko ateye imbere mu kurengera uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, ihohoterwa rikibasirira itsinda riracyari ku gipimo cyo hejuru.
Muri Sudani y'Epfo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'iza Riek Machar. Hagati y'ingabo za leta ziyobowe na Perezida Salva Kiir n'abarwanyi batavuga rumwe na leta bashyigikiwe na Riek Machar, uwo akaba ari nawe visi perezida w'iki gihugu. Aba bombi bamaze igihe bakorana kuko basinye amasezerano y'amahoro muri 2018, amasezerano yashyize iherezo ku ntambara yari imaze imyaka 5 ibahanganishije kuko yari yaratangiye muri 2013. Gusa ubwiyongere bw'ibibazo by'umutekano muke uturuka mu mirwano yongeye kujya ihanganisha izo ngabo guhera mu byumweru bikeya bishize, byatangiye gutera abaturage ubwoba, by'umwihariko imirwano iheruka yabereye ahitwa Inasiri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'iki gihugu. Yatumye abaturage bava mu byabo barahunga nk'uko byatangajwe na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Muri uko kongera kubura imirwano, buri ruhande ngo rushinja urundi kuba ari nyirabayazana w'ikibazo. Umuvugizi w'igisirikare cya Sudani y'Epfo kiyobowe na Perezida Salva Kiir ashinja ingabo ku ruhande rutavuga rumwe na leta kuba arizo zitera intambara binyuze mu guha intwaro urubyiruko no kurushishikariza guteza umutekano muke. Nubwo uwo muvugizi w'ingabo za leta wa Sudani y'Epfo avuga ibyo, komiseri w'ako gace ka Nasir kaberemo imirwano akaba anabarizwa mu ishyaka rya Riek Machar washinja ingabo za leta ya Sudani kuba arizo zagabye igitero ku baturage b'abasivile mu isoko ryaho Inasir bigateza imirwano ikomeye. Tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Trump yashimangiye ko hakenewe amatora ya perezida muri Ukraine. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuvuga ko Ukraine ikeneye gukora amatora ya perezida nyuma y'uko asubitswe ayagombye kuba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ushize yasubitswe kubera ko icyo gihugu kiri mu bihe by'intambara. Perezida Donald Trump yavuze ko Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine adakunzwe cyane kuko amakusanyabitekerezo agaragaza ko uyu mugabo afite igikundiro kiri hasi cyane kugeza kuri 4% gusa. Trump yavuze ku muyobozi wa Ukraine ati nubwo ntishimiye kubivuga ariko amakusanyabitekerezo afite ari kuri 4 gusa ku ijana. Uyu mugabo yashimangiye ko icyifuzo cy'uko Ukraine ikora amatora ya perezida gishyigikiwe n'ibindi bihugu, ati ntabwo bituruka mu Burusiya, ni ikintu ntekereza ariko hari n'ibindi bihugu byinshi bibitekereza gutyo. Perezida Zelensky yakunze kunengwa mu buryo yanze gushyiraho ingamba zishobora gufasha igihugu cye guhagarika intambara, mu gihe yakunze guhatira abaturage kujya ku rugamba batabishaka, ibyatumye igikundiro cye kirushaho kujya hasi. Aha muri Amerika kandi Perezida Trump yanenze Ukraine yijunditse abatarayitumiye mu biganiro. Perezida Donald Trump yatangaje ko yatengushywe no kubona Ukraine inenga kuba itaratumiwe mu biganiro bigamije guhosha intambara hagati yayo n'Uburusiya kandi itarakoresheje amahirwe yari ifite yo kubiburizamo. Ibi yabivuze kuri umugoroba ku itariki 18 ku kwezi ubwo yaganiraga n'abanyamakuru muri leta ya Florida. Avuga ko Ukraine yakabaye yaratangije ibiganiro n'Uburusiya mbere yo kwinjira mu ntambara igatakaza uduce tumwe na tumwe twayo. Yagize ati natengushywe cyane numvise ko barakajwe no kuba nta mwanya bafite mu biganiro, wari mu myaka 3 ishize wakabaye utarayitangije, wakabaye waragize ubwumvikane. Ni mu gihe abayobozi bahagarariye Uburusiya na Amerika batangije ibiganiro bigamije guhosha intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya biri kubera muri Arabia Saudite ahashyizweho amatsinda azakomeza ibyo biganiro. Umunyamerikakazi yabengeye muri Pakistani yanga kuva ku marembo yo kwa sebukwe. Onija Andrew Robinson, umugore w'imyaka 33 ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yateze indege yerekeza i Karachi muri Pakistani yiteguye gushyingiranwa na Nidal Ahmed Memon, umusore w'imyaka 19 bari baramenyanye ku mbuga nkoranyambaga birangira benzwe. Urugendo rw'urukundo rwari rwitezwe nk'inkuru nziza rwaje guhinduka isoko y'amakimbirane n'umubabaro. Akigera muri Pakistani, Robinson yageze mu rugo rwa Memon ariko umunyamuryango w'umusore ahita amwima uburenganzira bwo kwinjira. Impamvu yo kukwanga yaturutse ku mafoto yari yaroherejwe kuri interinete aho yakoresheje uburyo bwo guhindura isura ye.
bituma agaragara atandukanye cyane n'uko yari mu buzima busanzwe. Umuryango wa Memon wahise umwihakana ndetse n'umusore nawe ahita yica burundu umushinga w'ubukwe. Nubwo ibi byose byamubayeho, Robinson yanze gusubira muri Amerika. Yahisemo kuguma hanze y'inzu ya Memon yizeye ko bazahindura ibitekerezo bakongera kumwakira. Iyi myitwarire idasanzwe yahise ikwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe bamwita umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga. Robinson yanze kwemera ko ibintu byarangiye ndetse atangaza ko ashaka kuba umwenegihugu wa Pakistan. Yagize ati ntabwo nzasubira muri Amerika. Yongeyeho ko asaba indishyi ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ku gihugu cya Pakistan kubera agahinda yagize. Nubwo umugiraneza witwa Ramzan Chipa yagerageje kumufasha kubona itike yo gutaha, Robinson yabyanze ahubwo akomeza gusaba amafaranga menshi. Dukomereze amakuru yacu kuri ivuga ko Paka arembejwe cyane n'indwara. Vatican yavuze ko nyuma yo kujyanwa mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinic i Roma mu cyumweru gishize, byagaragaye ko Papa Francis arwaye umusonga mu bihaha byombi. Ibi byagaragaye nyuma y'isuzumwa ryimbitse ryamukorewe hifashishijwe CT scan, nyuma bisaba ko ahindurirwa imiti. Ku itariki 14 uku kwezi nibwo Papa Francis yajyanywe mu bitaro aho yari ari gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite nk'uko Vatican yari yabitangaje. Ku itariki 17 uku kwezi Vatican yongeye gutanga amakuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88 aho yavuze ko akomeje kuremba ndetse ko yasanzwemo infection polymicrobienne ifata inzira y'ubuhumekero. Papa Francis asanzwe afite uburwayi bwamuzahaje kuva akiri muto. Yigeze kurwara pleurésie bituma igice cy'igihaha cye cy'iburyo gikurwaho afite imyaka 21. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika amaranye igihe kinini ibibazo by'ubuzima bitandukanye byagiye bituma bagwa inshuro nyinshi, birimo uburibwe mu mavi butuma agendera mu kagare n'ibindi. Dusoreze amakuru yacu muri Pakistan aho abitwaje intwaro barashe abantu 7 babaziza aho bakomoka. Kuri uwa gatanu tariki 19 ku kwezi, guverinoma ya Pakistan yatangaje ko abantu bitwaje intwaro bishe barashe abagenzi 7 bari mu modoka mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Pakistan nyuma yo kumvikana bababwira ko bakomoka mu kandi karere. Abo bagizi ba nabi binjiye mu modoka basaba kureba indangamuntu z'abagenzi, abo byagaragaye ko ari abo muri Punjab, babakuramo babashyira ku ruhande barabica. Ni mu gihe ejo hashize ku itariki 18 ku kwezi abagabye igitero baturikije amapine y'imodoka zanyuraga muri Balochistan hafi y'urugabano rw'intara ya Punjab nk'uko byatangajwe na Sadat Hussein, umuyobozi muri ako karere. Hussein yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko aba bagenzi bashyizweho iterabwoba baricwa. Nta muntu n'umwe urigamba iby'iki gitero, ariko inzego z'umutekano zimaze imyaka 40 zirwanya urugomo n'amacakubiri ashingiye ku moko agaragara muri Balochistan ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ni naha dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugira amahoro.